Rasul sallallahu alaihi wasallam bunga, Rasul sallallahu alaihi wasallam bangga. Bahkan Rasul apa saja masyarakat sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Kepun Rasul sallallahu alaihi wasallam nak anak ngoda lalaki ngoda sila kuat kena untuk anak kaya maka tuli abini. Kepun Rasul sallallahu alaihi wasallam apa sebab Allah tuli dosar bisa aja ke mata Pak, karena anak-anak ngoda nikah mentak aja ke biasanya pas bensa romban kita nggih. Sehingga apa Rasul sallallahu alaihi wasallam perak bunga mun badenak anak muda kena bengal untuk abini. Kenapa cek Rasul Allah tulil basar bisa aja ke mata kena wa ahfadul faraj menunjukkan aja kena dari kemaluan-kemaluannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanṭaliqu biha al-'usub wa talinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, sami-sami abdina mulja'ki para alim ulama, para kiai wa khusus bidzikir salirana semulja Kiai Haji Amin Rifki, salirana semulja Kiai Haji Abdul Aziz Syahid, dan satajah para alim ulama, para kiai seabdina tak sepuntung situng namun tak orang ngira takdim terhormat abdina da ajunan satajah. Muka-muka satajah para alim ulama, para kiai, para ustad sehadar ika di tempat paringi sareng Allah kesehatan zahiran wa batinah, panancang umurah dalam keadaan taat da Allah, dan moga-moga jauh dari saja penyakit babaja, bencukan paringi istiqamah sareng Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Nabi bisa bimbing abdina sareng ajunan saja. Amin ya rabbal. Juga tak lupa ada ajunan saja hadirin hadirat rahimakumullah. Moga-moga abdina sareng ajunan saja si hadir eka dinto tempat tak keluar dari tempat kak dinto kecuali saja tu saya sabura sareng Allah. Amin. Seandi otang ipa kempang majar otang na. Amin. Seandi penyakit ipa beres ipa jauh dari penyakit na. Amin. Semalarat racekena ipa kempang sareng Allah. Amin. Amin ya rabbal. Juga khusus ipon dak mempelai berdua, moga-moga tetia judu baris judu dunia akhirat. Amin ya rabbal. Dijaga sareng Allah keluargana ya berarti keluarga sakinah mawaddah warahmah, juga ibaringi putra putri salihin salihat. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah bagi hari mangken abdina sareng ajunan saja alingki kat dinto tempat dalam keadaan sehat, dalam keadaan bunga, dalam keadaan senang. Sikama bunga na abdina sareng ajunan saja bareng kalaban bunga na Rasul sallallahu alaihi. Jika katun dapat semangat nika Pak
Jawab paranying Pak. Kan lestari ada kan Pak? Ada napa belum? Lestari napa kita? Lestari napa kita? Insyaallah nikah tak semangat nikah. Kira-kira terus napa ambu? Terus napa ambu? Insyaallah harus semangat Pak. Kula nikah kudu Rabu dari Jakarta sareng Ra Aziz gelap. Pagi istirahat Ra Aziz langsung kakak Pak. Alhamdulillah semangat. Masa ajunan tak semangat Pak. Kira-kira terus napa ambu? Insyaallah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bunga abdina sareng ajunan sataja pagi samangken tak bareng kalaban bunga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demak bisa engki ana apa sebab karena Rasul sallallahu alaihi wasallam nikah bunga di saat bedenak anak ngoda sebengan abini Pak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bunga, Rasul sallallahu alaihi wasallam bangga. Bahkan Rasul apa sedia masyarakat sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Tepun Rasul sallallahu alaihi wasallam nak anak ngoda lalaki ngoda sila kuat kena untuk anak kaya maka tuli abini. Tepun Rasul sallallahu alaihi wasallam apa sebab Allah tuli dosar bisa aja ke mata Pak karena anak-anak ngoda nikah mentak aja ke biasanya pas bensa romban kita nggih sehingga apa Rasul sallallahu alaihi wasallam perak bunga mun bedenak anak muda gelap bengal untuk abini kenapa cek Rasul Allah tulil basar bisa aja ke mata gelap wa ahfadul faraj menunjukkan aja gelap dari kemaluan-kemaluannya Pak apa sebab karena cuma samangken Pak cuma samangken Bu anak muda ni kan naudzubillah min dzalik leres gelak depuna kiai zaman samakin zaman fitnah mun sampai reng sepo tak perhatian ka anakna ka putra lakina napa boleh ka putra binina maktingate Pak leres depuna kiai gelak mangkana istilah situng debu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ada Bu saya di ala umat di zaman bakal datang situng zaman datang umat alakar rajulu fi yadi abai bakal datang situng zaman jepon Rasul sallallahu alaihi wasallam datang umat sikak emak tidak rosak anak-anak gara-gara ini sepodua naudzubillah min dzalik udah tanya kira-kira terus diaring sepo sema rosak anak napa sema bagus anak jawab paranying pakopak terus diaring sepo bagus napa coba bagus napa coba Ibn Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah datang situng zaman datang umat rosak anak-anak gara-gara ring sepuluh anak doa bisa mungkin nak kena amaksiat etorot ring sepuluh kena ampun jelas ya ampun jabu kena kadang ampun kalan sampai on-tahunan tapi di saat abinya cak ring sepuluh nak kenapa bonyong kita di laku bonyong kita nggih banyak napa tak banyak tapi di saat apa kalan entel ini kakak mbak pengalai torot bagi sempurna senga Pak Bu senga bagi di akhirat banyak yang sekolah maupun bini sena masuk ke surga sareng malaikat akan keluar dari surga di saat kita yakin lah ring sekolah adanya malaikat anak akan keluar di malaikat napa jepun malaikat bila ia benandi anak maksiat etorot naudzubillah min dzalik udah tanya kira-kira orang kanto bapak dan ibu terus masuk surga na Banten jawab paranying pagopak terus masuk surga na Banten sina jaga putra putre sampai amak siat jawab pak paranying pak sampai amak siat kira-kira faham napa tak faham jelas napa tak jelas nomor dua sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam bunga pertama karena anak-anak ngoda jauh dari maksiat karena sebab anak-anak ngoda sebangan abini Rasul sallallahu alaihi wasallam bunga sebab pertama karena bisa masalah dari maksiat Pak Bu nomor dua apa sebab karena
mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bunga di saat umat kejen banyak Pak Bu. Orang nambah umat, orang bisa andi anak, mon kela mon melaksanakan pernikahan. Gidangki lake abini atau sebebini kela alake tujuan apa pasti teruan di anak Pak Bu. Gidangki pasti tujuan teruan di anak. Tak kira beda orang abini, beda bebini alake pas tak teruan di anak, tak mungkin Pak Bu, tak kira pasti teruan di anak. Sehingga apa? Andi anak hendak artinya nambah umat Rasulullah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah istiqam saat beliau ajabu fa inni ubahid bikumul umama yaumil qiyamah. Kepon Rasul sallallahu alaihi wasallam songkunan kau dia bangga, engkau dia senang. Pagi hari kiamat dan cung-cung banyak antara umat kepon Rasul sallallahu alaihi. Udah tanya kira-kira, mun bisa mabunga Rasulullah kira-kira perak kenapa tak perak? Abdina sarang ajunan saja bisa mabunga Rasulullah senang kenapa tak senang? Perak kenapa tak perak? Alhamdulillah. Maka naras demun lagi kendacaan tahan langsung pas seneng Rasulullah jak nahan mereka khusus untuk pengantanannya cek tahan langsung tujuannya supaya bisa memang perak Rasulullah. Kira-kira paham apa tak paham? Jelas apa tak jelas? Alhamdulillah. Karena ampun faham, si faham oleh paliman kada. Karena pun paham Pak ini nanti. Paham apa tak paham? Paham apa tak paham? Si faham oleh paliman kada. Dan pun paham Pak. Nah kepolisian tos. Bila ampun lastari ya. Jika pangantan pun kaburu di bawah. Pangantan pun kabur. Alhamdulillah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah pesan Pak. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah pesan si pertama beliau pesan kepada lelaki. Jika benar untuk pangantan anyar meskipun pangantan si abid juga pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Napa pun Rasul sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kepon Rasul sallallahu alaihi wasallam para lelaki muntero dia lelaki si bagus adalah lelaki si paling bagus dan keluargana Pak. Niki ukuran kepon Rasul sallallahu alaihi wasallam lelaki si bagus ni si bagus kata tanggana bunten. Lelaki si bagus si bagus kelakuan bunten. Tapi lelaki si bagus kepon Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah lelaki si paling bagus dan keluargana Pak. Bahkan Rasulullah SAW ada dua anak khairukum li ahli. Engkau adalah laki si paling bagus kata keluarga. Kita contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam nikah diciptakan untuk maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an beliau berfirman apa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Rasul sallallahu alaihi wasallam nikah diciptakan. Rasul sallallahu alaihi wasallam nikah diutus tujuan apa? Supaya etero ben manos. Kira-kira pina sasak ajudan saja manosan apa begini? Jawab paranying manosan apa punten? Manosan apa punten? Manosa Pak Bu. Sehingga napa montro dia laki si bagus nero dalampanna Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama jika ada guna apa sih hikmah Rasul sallallahu alaihi wasallam jika diciptakan dari manusia mata diciptakan dari malaikat. Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia apa malaikat Pak? Jawab paranying Pak. Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia apa malaikat? Manusia apa malaikat? Boleh sang ajunan saja manusia apa malaikat? Manusia apa malaikat? Yakin?
tongkuan Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia abdina sareng ajunan sajukan manusia artinya apa? Artinya apa seekalaku Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa juga ekalaku abdina sareng ajunan saja meskipun Rasul sallallahu alaihi wasallam basyarun lakal bashar meskipun Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia tapi tak sami sareng abdina ajunan saja Pak tapi wujudnya zahira Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia artinya apa tak mustahil bisa beri abdina sareng ajunan saja nero akhlak ke Rasulullah. Tanya ke para bapak-bapak kira-kira terus dia lalaki bagus na Banten jawab para yang bagompak terus dia lalaki bagus na Banten maka situng carana nero lalampan na Rasulullah kira-kira siap na Banten nero Rasulullah jawab para yang siap na Banten nero Rasulullah siap na Banten nero Rasulullah Alhamdulillah. Tidak pun Rasul sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahli. Menterang lalaki si bagus adalah lalaki si paling bagus ke keluarga. Maka ada kewajiban Pak. Bagus ke keluarga. Ali dikela ini Pak bagus. Ali dikela potra-potre Pak bagus. Patap pak kena adik potra potre adik kena bini anak sebab karena ukuran lelaki si bagus adalah lelaki si bagus ke keluarga. Akan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ada buma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam menterlo tawa situng lelaki illa ya lelaki bermakna di saat kena mamonja situng babini pada laki kena mamonja babini maka laki kena adalah laki si bagus makroman nisa illa karim sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam sombong laki si mulia kecuali laki si mamonja babini Pak maka Islam kita luar biasa mamonja babini Pak nampaknya sebelum datang Islam zaman jahiliyah babini nikah yang ke Pak tak yang ke babini nikah setiap badan anak bini lahir langsung kena ekobur Pak di odian. Ini sebelum badan Islam, tapi setelah Islam datang, bini nikah pemuda sang Islam. Alhamdulillah. Ulatanya berarti badan Islam ontong napa tak ontong? Badan Islam ontong napa rugi? Badan Islam ontong napa rugi? Alhamdulillah. Wa ma ahanahunna illa lain. Kepun Rasul sallallahu alaihi wasallam bentada seorang lelaki si menghinakan si majuba si tung bebini kecuali lelaki muda adalah lelaki si cuba Pak. Makanya ukuran abdina sareng ajunan saja sebagai lelaki mentero bagusa mentero setia lelaki si bagus maka adalah lelaki si hormat keluarga bini anak bini saja sebab bini mun laki tidak hormat keluarganya maka adalah laki sebab kira-kira jelas napa jelas paham napa paham berarti laki si memulja bini laki bagus napa laki coba laki si memulja bini laki bagus napa laki coba laki si mamulja binina berarti laki bagus napa laki coba Alhamdulillah. Ini pesan si pertama dari Rasul sallallahu alaihi pesan si nomor 2 Rasul sallallahu alaihi wasallam apa pesan kepada bebinian bu jawab bu merang na Banten bu ibu urusan arisan bu terodet dia bini si solehana Banten terodet dia bini si solehana Banten terodet dia bini si masuk surga na Banten insyaallah
pesenna Rasul sallallahu alaihi wasallam yang nomor 2 kabar bebinian pangantan anyar maupun pangantan laju bu. Napa pun Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan." Seandainya engkau andi situng perintah ke situng orang. Napa pun Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La umirtu an yasjuda." La lau kuntu amiran ahadan, lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la umirtu zawjuha an tasjuda li zawjiha. Kepon Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya engkau andi situng perintah ke situng orang, maka engkau niscaya engkau nyoroa ke situng bebini kita untuk asujud kalakina bu. Ala sebab karena pentingnya bebini untuk taat kala bu ngeding napanten bu. Karena bu menterot dia bebini si soleha taat kalake bu. Taat kalake bu. Karena sebab karena ibadah na bebini si paling berat adalah taat kalake. Sehingga apa? Pasti diganggu sareng setan bu. Empian Pak Soleh, empian Pak Bunya ibadah nabu, Pak Bunya bojongna, Pak Bunya ibadah puasana, tapi tak taat kalake bu. Maka siap-siap neraka ngambek. Na'udzubillah minda. Maka napa taat kalake ini kewajiban. Di saat ampun hendak taat ke Allah, taat ke Rasulullah, maka kewajiban bebini si nomor 3 adalah taat kalake. Maka anak pas semakin mak banyak orang rosak gara-gara bebini mulai tak taat kalah. Maka dengar bu embian bagus kata tanggana, embian bagus kata pi bermaafai bagus, tapi tak taat kalah ke. Ingat bu yang benar. Maka di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke neraka, di saat waktu Isra Mi'raj bu, Rasul sallallahu alaihi wasallam dia ngecit bu. Apa mak ngecit? Ternyata di dalam neraka si paling banyak penghuni masuk neraka adalah bebinian. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam dia ngecit bu. Rasul sallallahu alaihi wasallam dia tanya ke malaikat apa? Mak neraka yang banyak si masuk adalah dari kaum bebini. Napa pun kena enki karena reng bebini nikah orang setak taat kalah. Udah tanya ke ibu-ibu nikah. Bu, sengiding jawab bu. Terang masuk asarkan nabantan bu. Terang masuk asarkan nabantan bu. Terang masuk asarkan nabantan bu. Syarat tersitung taat kalah. Taat kalah. Bebek kan laki gula nakan bebek, laki gula tak tepat bebek, laki gula kan bebek ampu maksiat. Kewajiban seorang bebini adalah taat laki. Urusan laki tidak tak taat ketika urusan laki dengan Allah, karena sombong. Ada tanggungan bebini nanggung busana laki sombong bu, tapi mun laki tidak dipini maksiat ke Allah. Kewajiban pak, apa sebab? Punya laki enggak eteret atau epak keluar etanya ngaji sareng Allah harapan bina tidak maksiat tapi sombong urusan begini etanya ngaji tentang laki nasi amaksi. Makanya berat bu ibadah si paling berat untuk begini taat kalah. Makanya dari semakin niat bu, dari semakin niat setia bebini si soleha. Bebini si soleha adalah bebini si taat kalah. Kira-kira jelas napa jelas? Paham napa paham? Beli si pertama montro lalaki terus dia lalaki si bagus adalah lalaki si bagus kan keluarga. Keluarga. Montro dia bebini si soleha bebini si taat kalah. Pun lalaki tidak bagus kan keluarga napa? Sebini kelak taat kalake maka urusan keluarga dadi sakina mawaddah warah. Tapi mun kelak si lalaki tak ngormat bini, si lakena kelak tak tepak ka binina, pas si bini kelak tak taat kalakena
maka syiar keluarga kita tadi keluarga sakinah mawaddah warah. Kira-kira jelas napa jelas? Paham napa paham? Mun lalaki bagus ka bini namun bini bagus ka laki-laki gila taat ka laki-laki. Kira-kira tadi keluarga si bagus napa coba? Keluarga bagus napa coba? Keluarga bagus napa coba? Alhamdulillah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Moga-moga abdi nasran ayunan sadaja ebadat keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ebadat dia Roma kenda Roma termasuk taman dari taman-taman surga. Amin. Moga-moga abdi nasran ayunan sadaja ketuan putra-putri salihin salihat bisa mabunga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga bagi abdi nasran ayunan sadaja kekapolongan sareng Rasul sallallahu alaihi wasallam, impi sareng Rasul sallallahu alaihi wasallam, masuk surga sareng Rasul sallallahu alaihi. Dan moga-moga pangantan kak dito tetia pangantan cucu baris dunia akhirat. Jaga sareng Allah dari sataja babaja, dari sataja fitnah. Dan moga-moga ibadat dia umat Rasul sallallahu alaihi wasallam sikapung sareng Rasul sallallahu alaihi. Amin ya rabbal hadirin hadirat rahimakumullah. Mungkin sekat dintoh sebisa abdina sampaikan moga-moga sesakoni kak dinto nambah atau tetia abdina sareng ayunan saja tetia keluarga sesakinah mawaddah warahmah. Dan moga-moga pagi termasuk orang seta dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahda biwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.